Fotografija je vizualna umjetnost gdje fotograf uz pomoć svog znanja te fotokamere bilježi svijet oko sebe te ga prezentira javnosti. Četvrti po redu, Outdoor foto i film festival bio je pravo mjesto za majstore ovog zanata da se predstave u punom svjetlu. Džena Džino sa pravom se svrstava među najbolje bosansko-hercegovačke fotografe. Na ranije pomenutom festivalu bio je apsolutni pobjednik, te ujedno i povod ove priče. Ja sam ove godine uspio osvojiti najviše nagrada i ubjedljivo sam pobijedio na tom festivalu. Od 10 kategorija nagrađen sam u 7. U 2 sam osvojio prvo mjesto. U najpopularnijoj kategoriji Via Dinarica je fotografija Hajdučkih vrata uzela prvo mjesto i Planinarski dom Vilinac je pobjedio također u jednoj kategoriji. Ove godine, kažem vam, bilo je u razgovoru sa programskim direktorom festivala nakon dodjele, rekao mi je da je pristiglo preko 720 fotografija. Znači, to je ipak neka velika brojka koju je trebalo i pregledati. U uži izbor otišlo je 100 fotografija. Ja sam poslao 27, čini mi se, fotografija, a 20 mi je prošlo na izložbu, na tu završnu izložbu festivala. Ja ulažem dosta u sebe, dosta ulažem u svoju opremu. Ja sam i ove godine promijenio fotoaparat. Velika su tu sredstva, ja sam se u to jednostavno uputio u tom pravcu i gledam da to još nestaje, da ide samo naprijed. Ja još učim, još imam dosta toga da naučim o fotografiji i jednostavno to mi ide. Organizatori foto i film festivala odali su našem sugrađaninu još jedno veliko priznanje. Kontaktirao me direktor festivala Zoran Šimić i predložio mi, obzirom da sam ja pobjednik tog fotografskog dijela, da sredinom septembra u Jablanici kompletan program tog festivala, film i fotografije, 100 fotografija, da to izložimo negdje u Jablanici, da naši građani imaju jednostavno priliku i pogledati te pobjedničke filmove i pogledati tih 100 fotografija i pobjedničke fotografije. Pa ja sam već stupio u kontakt sa čelnim ljudima opštine Jablanica i već ima obećanje da neće biti nikakvih problema oko same organizacije, tako da Jablaničani već mogu nekad tamo oko 20. septembra očekivati tu festival, znači predstavljanje samog Trifoka i izložbe u Jablanici. Moje želje su samo da putujem i da fotografišem. Ove godine sam bio u Švicarskoj, slikali smo Matterhorn, Lemansko jezero i još neke ovako malo atraktivnije lokacije u Švicarskoj. Zato treba sredstava, onda radim malo komercijalnu fotografiju, počeo sam raditi malo i zarađivati fotoaparatom upravo zbog tih putovanja. Dakle, želja mi je velika da putujem malo Evropom, napravim neke poznate destinacije u svom stilu.